Ti podignemo gore. Ok? Razumeš? Znači, ako bude potrebno, držimo se tu. Pa se potrebno. Koliko puta držimo se malo za tu, pa onda držimo za tu. Pa padne. Ok? Može? Dogovoreno. Ne trebamo tegovi. Promenjamo položaj, ima različiti vežbe, ali mi ćemo samo osnovno da odradimo da vama to bude lako. Ruke su pružene, principi, znači da ruke budu pružene, isto, znači noge su stopale u širini ramena, to je kao slučaj što radi na branu, tako ćemo i oni da odradimo. Znači, napravimo slučaj, kičma prava, podignemo se gore. Znači, vučemo nazad, ruke to se malo domarimo. Možemo bez medicinke, znači stavljamo, kako se zove, lopatice na... Ne montiraš sa medicinkom. Dobro, stavimo lopatice na loptu i sad ćemo probati da napravimo u jednu stranu okret, u drugu. Vidite, kukovi moraju da budu podignuti gore, vratimo u jednu stranu, ovu drugu. Kukovi sve vreme gore, nisam dole. Znači tu, hop, opet na jedno rame, pa na drugo rame. Onda napravimo ovo, se vratimo. Ovo, u polučučim pa se vratimo. Hop, može biti. Ok. Ko bude, neko će moći da odradi. Evo, ovako, ovu vežu. Neko će moći. Sigurno. Sigurno vidim da će neko moći. Naprimjer, Kraljevičarska Marija, vidim već da tu može. Posljednja vežba, zašto smo radili iskorak? Gledajte mi sa strane. Gledajte mi sa strane. Vidite gde je, znači ne prelažimo se stopala. Lagano, penjamo se gore na klupu. Povučemo kolenom na gore, vratimo se nazad, evo opet, isti položaj. Vidite da je leva ruka, desna noga. Kako trčimo? Kako trčimo? Idemo, hop, povučemo gore, vratimo se nazad. Evo, to je to. Samo hop, hop, vratimo se nazad. Šta je bitno? Bravo! Ništa nismo naučili, do danas nema potrebe da vežemo. Spremni? Sad počinjemo se raditi. Slobodno. Tako je, bravo. Tako je, bravo. Kako beše ime Pena. Odlično. Ajmo. Poskok. Bravo. Koljeno gore. Bravo.
switch, don't switch. Don't switch. Ollie, can we do the press? We will do this exercise, but next. Okay, ready? Ja se ježim za ovo. Ja se takmičem. Ovo je majstor, znači pobednik Lige šampiona, kao što vidite to smo imali na postolju kada smo osvojili. Znači pobednik, najoriginalnije radovanje, najlepši gol, sastavljamo komisiju, mislite, ništa.